Good morning, good night, good evening kung asa mga karon ug asa nini mo gitanaw sa imong bang cellphone, sa imong bang laptop. Maayong adlaw nimo diha ron bay. So first vlog ni nako karon, so unsa kayo ma-expect sa first vlog? Wala, di ba? Wala kayo ma-expect. Dili guro kayo ni ma-perfect or unsa di pa tayo mag-expect ana, pero nag-vlog ko karon pa na tay lakon ugma October 23 ta karon. Oras is about 7 na siguro. Ugma dali sa ta. Sakyan na natakita ba? Sakyan na natakita. Are you ready? Are you ready? Let's go. Come fly with me, let's fly away. Let's fly. Let's fly. Perfect day. Perfect day. Perfect day. Perfect. Sayo pa kayo. Kami pa kayong tao pero warning mo 2 hours before the flight. Ano na natadali karon? Oh. Nakasulot na ta. And we're gonna check in na ba ito? Check in na ba ito? Check in with Airlines. Padulong na tas kuan airplane board at the back daw sa likod. So sa Manila na lang po natin i-continue. Let's go. Let's fly. Finally naabot na din kami. Nice flight. Nice ng weather. Okay kayo. Sa tanan and napulat namin sa mong grab na kuan. Grab driver dire. Syalan, grab driver sa dapitan ulit grab driver. So, nagulat na namin dire and see you na lang sa hotel. Day. Perfect 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 day. So, ang mig hotel dire. It's not the best pero it's okay na. Kaya fully book na itong mga nindo. Kuha itong, kuha. Yabi. Kuha na akong kape. Okay. Kulang-kulang tulog. So, may lang kape ba eh. Tuloy na ako yan ang vlog. And nasa guro ni part 2. Watch out na. Yes, Ocean Park.